Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khonze ukwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ngizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Ukuze ngingakuphuthi lezi zinto ongenza njengamanje ukuthi-ke ungakucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba engilethe lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi-ke kuyokholwa-ke okushiwo ngizwe Mchunu-ke laphana nje kuma-hour-ke ambalwa-ke asedlulile-ke laphana-ke ku-live wakhe-ke bewubambe ngo-7 ntambama-ke laphana-ke esho-ke laphana-ke veza-ke itulo-ke laphana-ke lenziwa-ke abe-MK-ke laphana-ke liveza-ke obala-ke esho ukuthi-ke bayamunyanyisa-ke abantu-ke be-MK-ke laphana-ke wafaka-ke nowe-IFP na-ke laphana-ke uNtuli-ke kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi wezwa ngami-ke phela-ke nje into ezenza nje ngizodlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke ukuthi-ke uthini-ke iliphi-ke lolu tilo-ke lithi-ke athi-ke abantu be-MK-ke bamulokuzela bamuhlanganisela-ke lona-ke. Mina ngicela lapha ngizwele le video ngene comment section-ke futhi uvula lakho ukuthi na-ke ucabangani-ke masicindezela nebhathini nje subscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli kwenza ukwazi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha ngizobe ngiyifaka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Ingoba nje bayisinama bayinayo benishephise ejezini ningabanaki imphemba vele nami kade banqala bayishephise ejezini banamathele lento lena engakwazi ukuthi nami ngaqhudulwa ngithini abakwethu cha bayanyanyisa shem cha hayi basezingeni futhi elokunyanyisa yabona. They are expressing their anger at each and every corner, whatever opportunity they get. Mina sebengikhandele ngisho ama-WhatsApp group bahambe becebana kuyimanje bethi hayi thina sithunyiwe kuthiwa sizozonda iqhunu makuthiwa lizo-address iqhunu to all the members of the MK, they must come together, the EFF must come together to criticize, to make sure ukuthi iqhunu siyalidestroya siyilwa nalo ngoba into eliyikhulumayo ziyaphila kodwa thina siphilile.